Imiti yadukingira kandi ikabasha kudukiza indwara nyinshi duturanye nayo. Niyo mpamvu mu biganiro bitandukanye nishimira kuyibasangiza kugira ngo nibura umuntu wese washirika ubute abashe kuyikoresha kandi agire ubuzima bwiza. Uyu mwanya nshaka kubasangiza salade y'igitangaza yabakiza indwara nyinshi. Iyi ni salade y'igitunguru gitukura, indimu n'amavuta ya elayo. Ni ifunguro ryoroheje rikozwe mu biribwa karemano bifasha umubiri kugumana ubuzima bwiza no kunganira imikorere myiza y'ingingo zitandukanye z'umubiri. Iyi salade ikungahaye ku ntungamubiri, vitamine n'amavuta meza afasha umubiri kwirinda no kugabanya ibibazo by'ubuzima bitandukanye. Ikoreshejwe mu buryo buhoraho cyangwa se umuntu akayikoresha nka 4 mu cyumweru akabigira akamenyero, yabasha kumukiza indwara nyinshi. Gusa ndi gusoza ndababwira abantu bake batayemerewe cyangwa se ibyo bakoresha bikayisimbura kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Nshaka kubasangiza impamvu 5 iyi salade ivura indwara zitandukanye abantu bavuga ko zidakira. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul, enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya. Ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera. Iyo wayikanze ugira amahirwe yo kujya usangizwa ibiganiro twaguteguriye uwo mwanya, kandi ibi biganiro tubitegura buri munsi. Noneho tira agatebe wicara urambye untega amatwi ngusangize impamvu salade namaze kukubwira ivura indwara nyinshi zitandukanye mu mubiri w'umuntu, uhereye kuri hypertension, impyiko, umwijima, kudakora neza kw'amara, za infection zo mu maraso, ndetse no kuribwa n'umutwe, indwara z'amaso n'izindi zose zitandukanye zabasha gukizwa n'iyi salade umuntu ayikoresheje neza. Dore impamvu iyi salade ikiza indwara nyinshi. Ku mwanya wa mbere, salade y'igitunguru gitukura, indimu n'amavuta ya elayo ifasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, kuko igitunguru gitukura kirimo flavonoide zongera gutembera neza kw'amaraso, naho amavuta ya elayo akagabanya ibinure bibi, hamwe n'indimu nayo irabikora. Murumva yuko iyi salade ari ingenzi cyane. Ku mwanya wa kabiri, iyi salade ifasha umwijima, icyo bita liver, gukora neza kubera ko indimu ifasha kuwusukura no kuwufasha gusohora imyanda, mu gihe amavuta ya elayo awurinda kwangirika. Ku mwanya wa gatatu, iyi salade ifasha impyiko, kuko indimu n'amazi ayirimo bifasha kongera isuku mu mubiri no gusohora imyanda binyuze mu nkari mu buryo bworoshye, maze umuntu akagubwa neza akumva afite umutekano, cyangwa se abasha kuganira n'abandi neza no kugwiza amarangamutima meza bitewe nuko aba ari muzima. Ku mwanya wa kane, iyi salade ifasha amara boros gukora neza kubera ko igitunguru gitukura kirimo fibre zifasha igogorwa ry'ibiryo no kwirinda kuribwa mu nda. Ku mwanya wa gatanu, iyi salade ishobora gufasha kugabanya kuribwa n'umutwe, kuko ituma amaraso atembera neza mu mubiri kandi ikagabanya stress iterwa n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ku mwanya wa gatandatu, ariyo bonasi, iyi salade ni ingenzi cyane ku buzima bw'ibitsina, ikaba ingenzi ku bagabo batakibasha gushorera ikivi na babagore batakibasha kuvomesha abagabo babo. Iyi ni ingenzi cyane kuko ituma amaraso atembera neza akagera mu bice bya kure ndetse n'igitsina, kandi iyo amaraso abasha kugera neza mu bice by'igitsina nibwo umuntu abasha gufata umurego, akagira ubushake ndetse akumva yinjiye muri mundu nziza y'amarangamutima yo kubana neza n'umufasha we, bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza. Abantu bashaka gukoresha iyi salade bayikoresha nka 4 mu cyumweru. Nta kindi ukora, icyo ukora no gufata igitunguru ukagikata neza muri position de rondelle, arondere, position arondere cyangwa se mu buryo bwa ronderi, gukata utuviringo tw'igitunguru, hanyuma ugakamuriramo indimu, ukavangamo ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. Gusa udashaka kuvura diabete, no kuvuga udafite ikibazo cy'isukari, wavangamo n'ikiyiko cy'ubuki. Ni ingenzi ku buzima bw'umutima, amara, imitekerereze, umutwe, amaso, indwara zo mu kanwa, za infection
infection zo mu maraso ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ariko ku bantu bafite ikibazo mu nzira z'uruhago, kutabasha kwihagarika neza, ubuki babuvanamo kimwe n'abantu barwaye diyabete, bavanamo ubuki bagakoresha ibindi bintu. Ariko nk'uko nababwiye, hari abantu batemerewe iyi salade. Ku bantu bafite acide nyinshi mu gifu cyangwa se abantu barwaye igifu, ntabwo bemerewe gukoresha igitunguru kibisi hamwe n'indimu. Bashobora gufata abangaba bo iyo bashaka kwivura indwara nyinshi bari kwivura n'igifu, bafata amashu na karoti ndetse na puwavuro bakabikata neza, bakavangamo akayiko gato k'ubuki, akaba ari iyi salade barya. Gusa hari n'igihe ubuki bushobora kubamerera nabi, bubamereye nabi nabwo babuvanamo bagakoresha ibisigaye, nabyo bigira umumaro kandi byabasha kubakiza uburwayi bwabo. Muri make, salade y'igitunguru gitukura, indimu n'amavuta ya elayo ni ifunguro rifasha cyane kubungabunga ubuzima bwiza no gutuma umubiri ukora neza muri rusange. Kuyifata mu rugero no mu gihe gikwiriye bifasha kunganira imikorere y'ingingo zitandukanye z'umubiri no gufasha kwirinda bimwe mu bibazo by'ubuzima. Ushaka kwirinda ibibazo byinshi by'ubuzima harimo za ndwara zose, yakoresha ya salade nababwiye, gukata igitunguru agakamuriramo indimu, akavangamo ibiyiko 2 bya mavuta ya elayo ndetse n'ikiyiko cy'ubuki. Uhereye uwo munsi yasezera ku ndwara z'impyiko, iz'umwijima, iz'amara, infection zo mu maraso, indwara zitera kuribwa n'umutwe, indwara zo mu kanwa, indwara zo mu mazuru, indwara z'uruhu, indwara z'amaso, indwara zitandukanye zo kutabasha kwituma neza cyangwa kwituma bikugoye, indwara zo mu magufwa n'izindi ndwara zose umuntu yazisezeraho. Gusa igihe harimo na diyabete yavanamo ubuki, kandi igihe umuntu arwaye igifu nababwiye ibyo yasimbuza indimu ndetse n'igitunguru, maze akarushaho kugubwa neza. Inshuti bavandimwe, mbashimiye yuko mudahwema kubana nanjye buri munsi muri ibi biganiro by'ubuzima. Gusa niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera, naho uzajya usangizwa video twaguteguriye uwo mwanya. Ugire ubuzima bwiza. Akaryoshye ntigahora mwitama, ntashirararikwa, icyakora aryoha asubiwemo. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends.